I pozdrav svima ljudi, ovdje je Anel, a s nama je Lio, ali priča samo Anel, ali moramo čekati da Lio dođe. Uglavnom, sad smo u Robloxu i igrat ćemo kao neki parkour i tako nešto. I gledajte moju lijepu facu. Dok čekamo Lio da dođe, a ne, šalim se, već je došao. Eto ga. I da, točna pozicija, točno tako, da. Točno, stvarno, sad se Znači, idemo krenuti napraviti ovaj prvi level. Lio mi smeta. Jer mi smeta, gledaj. Ej, miči se. Ok, znači u ovom videu smo imali neke probleme sa zvukom. Tako da ja sam Anel od sada ko editira video, ne pala sam, od sada ko editira video, a inače taj video bio snimljen prije nekoliko dana. I zato nećete čuti glas od Lio, ali neke pute mogu vam i napisati šta možda govori, ako hoćete. Uglavnom, sada ja se sjećam da ovdje ću imati jako puno problema proći ovaj tu level. I ne pitate zašto, ovdje sam se zaglavila u nekoga, ali Lio ide naprijed jer me neće čekat. Manje više cijeli ovaj video je Lio čekaj me i Lio ide naprijed. Lio čekaj me i on ide naprijed. Tako da, to je to. Idem dalje, napokon sam uspjela. Nisam, šalim se. Nisam opet uspjela. I opet iz početka. I opet sam pala. I opet iz početka. I opet sam pala. Da ovaj video bude više zanimljiv, sad ću vam ispričati neku priču dok ja ovdje padam. Znači, ta priča ide ovako. Bila je neka kokoš i ona je hodala na travi, lijepo hoda i odjedanput dođe neka pčelica. I ta pčelica je pita, zašto ima kapu na glavi ta koka? A koka kaže, nemam pojma. Koka kaže, nemam pojma. I onda dođe i neki čovjek koji hoda i on na travi ispešta i kokoš i pčelu. Fine. Ok, sa cijelom ovom pričom ja i dalje nisam uspjela proći taj level. Ali Lio naravno je 10 levela prije, nema veze. Idemo dalje. I ništa, ja baš ne mogu s tim levelom. Zato ćemo sada opet... sada znam. Korona. Ok, tek sad sam skužila da sam pričala preko intro, jer nisam skužila da je tek tu počela, ali nema veze. Govorila sam sada dok i dalje radim, ćemo ubrzati sve to, staviti neku lijepu muzikicu i staviti neku lijepu muzikicu. Pa ću opet poslije pričati. Ok, sviđala mi se ta pjesmica, inače od nikog nije rođendana. Ako je rođendan od nekog koji vi sad gledate ovaj video, onda sretan rođendan, ali stavila sam tu pjesmicu zato ne znam, sviđala mi se. Uglavnom, napokon sam uspjela stići doći do Lija, kako bi mogla reći. I onda ću vam ispričati drugu pričicu, zato su pričice smiješne. Znači, prva pričica je, bila je nekada neka krava koja je volila plivati u vodi. I ona je plivala. I na kraju dođe neka riba koja skače u vodi, kao da hoda, nije u vodi. I ta riba kako skače, skoči na tu kravu koja skoči skupa sa ribom i fine. A sada možemo nastaviti sa pjesmicom. Ok,
opet pjesmica i ništa. Sada idemo sa zadnjom pričicom od danas. Ovako, znači ta pričica ide. Bila je neka curica koja se igrala s loptom i tu loptu je radila blam, 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 blam po glavi. I jedanput ta lopta, kako ona radila tako s loptom, ona se zakopavala da njoj ostala samo glava vani. I onda jedanput dođe jedna patka i skače na nju. Fine. A ta patka zvučila kao ovo. Be, be. Znači sada si zamišljajte tu curicu koja radi bam, blam, blam, bam, bam s loptom i onda se zakopava da njoj ostane samo glava vani i onda dođe neka patka. I ta patka hoda do nje i onda kad dođe na njenu glavu, skače po njen glavi i radi be, be. Ovdje napokon sam uspjela stići Lio, napokon i sad ja njega moram čekati i opet me stigom. Nema veze, tamo gore su minjusi iako se ne vide i Lio je pao, yes! Ok, dosta nisam balon koji se ispražnjiva kao ovaj tu što ste sad vidjeli kako se ispraznuje jer pada na pod. I Lio i dalje nastavlja padati, tako da super. Ja sam sretna, bar nisam zadnja. Tako da opet super, jer nisam zadnja. I ništa, ne znam više šta reći. Možemo, ne znam šta možemo, gledati i dosta komentirati. Sjećam se da u ovom livelu je bila neka curica koja nas je uvijek... Ok, pala sam. Koja nam je uvijek umetala. Uglavnom, mi se nadamo da vam se ovaj video sviđao. Imat ćemo i druge epizode Robloxa. A mi se vidimo u drugoj. I pa!